The Bible said there was a tranquility half an hour in heaven. There was a calmness in heaven. Angels worship 24 hours. But there was a day where it took a half an hour with a calmness, because that was a worshiping God. So let us be still. A shout and applause to the Lord. Hallelujah. A shout and a round of applause to the Lord. A shout and a clap to the Lord. A shout and a clap to the Lord. He's worthy of our Lord. He's worthy. He is worthy. He is above all. He's above all heavens. He's above the earth. He's above all the earth, the world systems. He's above the world economy. He's above all the judges of this world. Uhayu mutima wanjye narindi turofite yo kuguturamagwi atari umutima wanjye uhayu mutima wanjye utegeke uzurukundo n'imbaraga zo mw'ijuru uhayu mutima wanjye mwami utegeke The glory be yours, Lord. You who rule the nations. You who rule the world. All belongs to you. We all yours. The glory is yours, Father. All these nations of this world belongs to you. All the nations. All the great families, the poor families, we all belongs to you. And this morning, the greatest offering we can offer to you is our hearts. Receive our hearts. Use all that is pleasing to you in these seasons.
ukoreshe ibyo wifuza. Use this as you will, Lord. Turiteguye. We are ready. Izahabu n'ifeza ntacyo byakumarira, uhaye umutima wanjye, uhaye umutima wanjye. izahabu n'ifeza, izahabu n'ifeza ntacyo byakumarira, uhaye umutima wanjye, uhaye umutima wanjye. Mwami utegeke z'urukundo n'imbaraga zo mw'ijuru, uhaye umutima wanjye. Mwami utegeke n'imbaraga zo mw'ijuru, uhaye umutima wanjye. Mwami utegeke z'urukundo n'imbaraga zo mw'ijuru. shima Yesu. Be praised, Lord Jesus. Muri iki gitondo This morning, ndagira ngo usabe Imana ikuzuza urukundo rwayo. I pray that you ask God to fill you with His Saba Imana love. yuzuza urukundo umutima wawe. Ask God to fill your heart with His love. Umutima wawe Your heart wuzure mu rukundo rw'Imana. to be filled by the love of God. Uzabasha gusobanukirwa You'll be able to understand ubugari bw'Imana. His magnificent. Uzasobanukirwa You will understand ubwiza bw'Imana. His glory. Uzasobanukirwa You will understand ugukomera kw'Imana. His greatness. Nutunga urukundo When rw'Imana you have the love of God in mu you, mutima wawe, in your heart, uzamenya icyazanye Yesu ku isi. you will understand the purpose of Jesus on earth. Uzamenya icyatumye Yesu agushaka. You will understand why Jesus sought you. Saba urwo rukundo rukumanukira muri Ask for the love of God to come in you in Saba this Imana moment. ikurwa rukundo. Pray for the love of God in your heart Ikuzuza urukundo. to fill you with His love. Kutagira urukundo rw'Imana When you lack the love of God, bituma umuntu arangazwa n'utuntu tudafite akamaro. you are distracted by simple Ariko iri things. mu rukundo But rw'Imana, when you are filled with the love of God in you, ibintu byose ubibonera mu mbaraga n'imbabazi z'Imana. everything is to you through His power and it's through His love. Imbabazi z'Imana, The grace of God, kugira neza kw'Imana, His goodness. tubisobanukirwa iyo dufite urukundo rwayo. We can only understand when we have His love. Urukundo rw'Imana rwinjira mu mutima wawe, May the love of God enter your heart ruhindura amateka yawe, and change your history ruhindura ubuzima and bwawe. change your life. Mana, Oh God, mwuzuza urukundo, fill my brethren with mwuzuza your, urukundo rwawe. fill them with your love. Mwuzuza urukundo rwawe, Fill them with your love. mwuzuze urukundo rwawe. Fill them with your love. Let your love fill our hearts. Reka urukundo rwawe rwuzure mu mitima yacu. Nguhaye umutima wanjye, utegeke z'urukundo
yesu Thank you, Jesus. icyubahiro kibi cyawe. Glory belongs to you. Amen. Amen. Nimwicaye. You may be seated. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe mu Baroma 12:1-2. Romans 12:1-2. Binuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu y'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Amen. The Bible says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Itangiriro 22:9. Genesis 22:9. Bagera ahantu Imana yamubwiye. Abrahamu yubaka igicaniro, yararikaho zankwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Then they came to the place of which God had told him, and Abraham built an altar there, placed the wood in order, and he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. Bibiri iravuga ngo ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu kubitambo bizima. The Bible says, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, Byera holy, bishimwa n'Imana. acceptable to God, Niko kwikorera kwanyu gukwiriye. and that is the reasonable service. Turabona Abraham agiye gutamba umwana we. Isaka yari igitambo kizima. We see Abraham going to offer his son. Isaac was a living sacrifice. Bibiliya ifite ingero nyinshi Bible has so many examples z'abantu babaye ibitambo. of people who were sacrificed. Bamwe baragiye Some were gone, baragaruka. but they returned. Abandi baratambwe ntibagaruka. Others were offered and they were not saved. Muribuka umukobwa wa Yefute Remember the daughter of Jephthah? ntiyagarutse. She did not come back. Muribuka Isaka we. Isaka Remember Isaac? we yaragarutse. He was spared. Kuki umwe yagiye ntiyagaruka undi aragaruka? Why did one was spared and the other not? Nta mwanya uhagije. We don't have much time, Reka mvuge kuri Isaka wagarutse. but I will talk about Isaac who was spared. Ryari ijoro rikomeye cyane ku buzima bwa Abraham. It was a very tough night upon the life of Abraham. Umugabo w'imyaka 100 A man of 100 years, irenga. over 100 years. Kuko mu nyigisho mu bitabo z'abayuda bya Talmud bavuga ko Isaka yari afite hagati y'imyaka 29 kugeza kuri 30 igihe Ise yagiye kumutamba, yari umusore, yari umugabo. The books of the Hebrews, the Talmud, it talks about the age of Isaac, that he was around 29 and 30 years old when he was about to be sacrificed. Donc yari azi ibyo arimo. So he knew what was going to happen. Kandi yari umwana wabonywe mu buryo bukomeye cyane. And he was a child conceived in a tough time. Yamubyaye afite imyaka 100. He bore him at the age of 100. Imyaka Abrahamu yaramiye yose ni 175. Or the age of Abraham at his death was 175. Bivuze ko Abrahamu yabanye na Isaka imyaka 75. Meaning that they lived together, Isaac and his father, 75 years. Kandi Abrahamu afite imyaka 75 avutse nicyo gihe Imana yamuhamagaye. And God called Abraham at the age of 75. Afite imyaka 75 Imana yamukuye i Harani ngo yinjire i Kanani. At the age of 75, God called him from Haran to Canaan. Agejeje imyaka 100. At age 100, Nuko ngo ni imyaka 25. that's between 25 years, Azara Isaka. he bore Isaac. Babana na Isaka indi myaka 75. So he lived with Isaac for another 75 years. Abrahamu arapfa. Abraham died. Umunsi umwe On one day, Imana iraza God came iramubwira ngo Abrahamu and said, Abraham, ndagusaba ikintu. I'm going to inquire one Nawe thing. waransabye. And you have asked me so many things.
hari ibyo naguhaye, And I've given to you some. naguhaye umwana, I gave you a son. naguhaye ubutunzi, I gave you wealth. urakomeye cyane, And you are powerful, Abraham. urakomeye cyane. You are great, Abraham. None nanjye ndagusaba, Now I'm going to ask you a thing. umuntu w'umugabo, A man, imfura, a nobleman, iyo wayigabiye when you have given them something bwacu ukajya kumusaba nawe, and you go to ask them another thing, afite araguha. when they have, they give. Aburahamu yari imfura, So Abraham was very noble. ntacyo ari bwime uwamugabiye, He's not going to withhold the one who gave to him. ntabwo ari bwime uwamuhaye. He's not going to withhold the one who gave atega him. amatwi ngo mbwira. So he listened, Lord, tell me. Bibiri itangira ivuga ngo The Bible begins ngo by nyuma saying, y'ibyo, then after that, nyuma y'ibihe, after what? nyuma y'uko bavuye i Heburoni After coming from Hebron baramanuka bajya i Berisheba, and then going to Beersheba, arahatwitira, She She conceived in Beersheba. baba mu bibazo byinshi, They lived in a Bukera hardship. aravuka, Then the son was umwana birthed. arakomera, The child grew. birukana Ishimayeli. They cast out Ishmael. Nyuma y'ibyo After that, Ishimayeli amaze kugenda, Ishmael being cast Imana out, ibwira Aburahamu God spoke to ngo Abraham, rero mbuwo mwana, therefore give me your son. Why? Ndaguha umwana gute? How can I offer N'uwo my nari son? mfite yagiye. And the other son has been cast out. Ariko Aburahamu ntiyatekereje ibyo byose. But Abraham did not think all this. Aburahamu yari imfura, He was noble. ntiyimu uwamuhaye. He's not going to withhold from the one who Ntagirira nabi gave. uwamugiriye He's neza. not going to commit ill to the one who blessed him. Imfura, A hari nobleman, ubukristo, a believer. hari ubukristo, They are Christian. hakaba n'ubufura. There is a Christianity, but there's also nobility. Iyo uri umukristo When you are a Christian, utari imfura, but you are not a noble, utukisha Kristo. you bring insult on Christ. Ariko iyo uri umukristo But when you are a Christian w'imfura, with nobility, wubahisha Kristo. you honor Christ. Ubufura Nobility, ntitubwigira mu rusengero, tubwigira mu miryango. we don't learn that in the church. We learn it from our homes. Ubukristo But Christianity, tubwigira mu rusengero. we learn it from church. Niyo mpamvu usanga abantu bakijijwe bakuze barwana n'ibintu byinshi byo kubura umugayo. Abantu umukristo ariko utujanja ututiku kandi ni umukristo ararira avuga mu ndi qu'est-ce qui se passe? Uyu ko asenga no ni uburere iyo utarezwe neza ubukristo burakugora cyane. That's why the Ubuzima bwa elders, Kristo burakugora. the elders in the church, they struggle seeing someone so-called so believer, but there's so much quarrelsome in the church. There's so much gossip. There's so much fight in the church. That's because you lack nobility. Ariko umuntu warezwe neza But if you are well kandi raised agakizwa, and you are a believer, usoma mu mutima we kandi utambaye amarinete, you can read their heart without even wearing a glass. bari transparent muri bo, They are very transparent in their hearts. unamureba ukamwumva. When you see them, you feel who they Ariko are. umuntu utari imfura arafunze cyane, ni corps opaque muri physique, But arafunze cyane. those who lack nobility, they are very close. Kugira ngo rero Imana imenagura icyo kintu, nicyo yabwiraga Abisirayeli ngo nimukebe ngo ibikoba biritwikira imitima yanyu muri Yeremiya igice cya 4. So for God to break such a person, that's why he told Jeremiah, the Israelites, that circumcise the skin that is overlay your heart. Hakaba imfura nazo And there are noblemen zidakijijwe. who are not saved. Iyo mubashize hanze When you put them outside, n'umukristo utari imfura, even a Christian who is not a noble, n'imfura itari umukristo, and a noble person who is not a Christian, usanga abantu biringira imfura idakura umukristo ariko bagahunga umukristo utari imfura. you will find people putting their trust to the noble person and they are running away from the Christian. Hari umupapa There was a man, ntiyari akijijwe, he was not saved. yari umupaga, He was a pagan, if I may say. papa wa Mutima Butoto The father of Bishop Mutima, ntabwo yari akijijwe. he was not saved. Iyo papa yagiraga ibibazo,
When my father will encounter problems, yafataga inzira akagenda urugendo rw'umunsi wose he would take a whole day journey akaja kumuganiriza. and go speak to my father Yari imfura. because he was noble. Hari undi mupapa witwaga Rubibi. There was also another man called Ruby. Papa yirahiraga. My father will swear on his name. Niwe wamurwaniye igihe yarakijwe ari umwana muto abandi basore bakamukubita uwo Rubibi akabitanga ntimumukora akamurwanirira. Bukeye barya bakubitaga papa barakizwa. Rubibi ntiyakizwa. He is the one who stood up and fought for my father. When he got saved at an early age, he will stand up and fight for my father. Those who will attack my father later got saved, but Ruby did not get saved. Igihe cyose All the time, iwacu haremaga isoko ya gatanu. there will be a Friday market Buri wa gatanu every Friday. papa yaguraga isukari My father will get sugar akohereza Rubibi. and will send it to Ruby. Imyaka nabayeho ndi umwana naribona buri wa gatanu All, amwohereza. all the days of my life, every Friday, my father will get sugar and send it to Ruby. Bakiba mu biraro When they used to watch kettles, papa yafataga itabi ryiza cyane akarimushira. my father would took cigarette, very well bundled, and send tobacco akarimushira. and send it to Ruby. Ntiyarakijijwe. He was not saved. Niwe yabitsaga amabanga ye. All his secrets were kept into Ruby. Umunsi umwe n'amazi umuntu wirahira buri munsi ngo Rubibi yampaye inka ngo Rubibi yampaye inka arambwira ngo uzamumenya. And one day I approached my father and say, "Who is this man that you always mention his name, that he gave me the cattle?" I said, one day you will meet him. Nifura. He was very noble. Ariko mu myaka ishize But in the past age, yarakijijwe. he got saved. Kandi ni papa wamusengeye. And my father Aza kwitaba prayed Imana. for him before he died. Abrahamu yari imfura. Abraham was very noble. Nicyo cyatumye bimunanira kwima Imana umwana. And that's why he could not bear to withhold from God his son. Nugirira umuntu neza When you bless someone, wakakugirira nabi but they pay you bad, ntuzatinde ku bukristo bwe uzatinde ku bufura bwe. do not worry about his Christianity maturity. Always think about their nobility. Kandi ibyo bizakwereka uburere bw'umuntu. And now you understand their upgrowing. Niyo mpamvu ababyeyi That's why you parents, tugomba gutinda cyane ku burere bw'abana kuruta kuba kubita ngo muje muri ekodime n'ahandi. Murere kutiba mu rugo, murere kutituma ku gitanda, murere kutabeshyera abandi. Aha iyo aje muri ekodime aza ari muzima. Ariko kuzana umwana uryana inzara hariya ngo muri ekodime bazamuhindura ntibibaho. Ni wowe n'akazi kawe k'umubyeyi. so that's why you parents, you have to be careful and paying attention how you raise your child at home. Make sure they don't lie, make sure they don't steal, make sure their behavior is well. Don't beat them to go to Ecodim or Sunday school, because that's not where they are going to learn the manner. Iyo muzanye abana banyu hano imbere When you bring them here, duhita tumenya uburere. we know how you raise Hari them. ubukobwa bwambara udupira tugera ha umukondo uri hasi tukibaza nyina yicaye hana se ntacyo babi bo ntibabona ikibazo. Donc déjà ho ekodime nta kizamumarira. There are girls, young girls that you bring here with a cut shirts. We know how you are raising them without even asking any questions. Umwana w'imyaka 10 A 10-year-old girl, deja afite imisatsi ya madrede w'umuhungu. they have a son of 10-year-old. They already have dreadlocks. Ni wowe umuha amafaranga yo kujya muri salo yarangiza akazi imisatsi yarayihinduye umwana wawe w'imyaka 10 wicaye aha ufite ikibazo cy'uburere. It is you who give money to go to salon and have their hair dreaded. It is you, and you are having a problem. Ntabwo ari ikibazo cya ekodime. It's not the issue of Sunday school. Ni ikibazo cya homedime. That's Nicho how murugo. that's how you are upbringing them, or how you're raising them home. Abrahamu yari yaratoje Isake mu buryo yamubwiye ngo mwana wanjye ngiye kugutamba. Isaka aremera aramubuha. Amen. Abraham had trained his son Isaac in the way that he told him, Isaac, I'm going to offer you. And Isaac said, of course, Afite Father. imyaka 30. And he was 30 years old. N'umusaza w'imyaka hafi 130 nawe. And the older man who was over hundreds, Akubwira ngo nkubohe ngutamba umwana ngo papa.
He said, my son, I'm going to bind you and offer you. But the son said, of course, father. umwana wawe yabyemera Can your child accept? waramureze neza yabyemera waramureze nabi ntiyabyemera If you've raised them well, they will let you do it. But if you raise them wrong, they won't let you. imana imubwiye ngo mba umwana wawe But when God told him, offer me your son, yarabyutse mu gitondo he got up in the morning abwira abakozi and told the ngo servants, nimujye ku ndogobe give me the isaka donkey. tujye gutambira imana nk'uko duhora tubikora bari Isaac, babiziranye let us offer burnt offering as we always do. He knew it. bakura inkwi i berisheba So- kuko batari bizeye aho bagiye ni igihugu cy'ubutayu ko bahabona inkwi So- ubwo basi inkwi bazikura i berisheba So they took wood from Beersheba because they did not know they could find it where they were heading. afata n'umushyo imbugita And he took the sword afata n'ikibiriti cy'umuriro and cyangwa inkongi he took the match for the light. bati tugende He tugiye said, gutambira let us imana go, we shall offer to God. a burnt offering." baragenda They went urugendo rw'iminsi itatu a 3-day journey. bageze ahantu hitwa zofimu When they got to a place called Zophim, zofimu ni ahantu barebye babona umusozi bari butambire Zophim, it's where they saw a mountain where they are going to offer. ntabwo yanditse muri bibiliya zofimu It's not written in the Bible, ariko aho hantu harahari hitwa zofimu but the place is called Zophim. arangiza imuriye hakurya He saw the Mount Moriah. abwira abakozi He told the servants, musigare aho stay here. njye na isaka tugiye gusenga Isaac and now we're going to go worship. turahabasanga We'll come back to you. akoreza isaka inkwi So he took the woods upon Isaac n'umuriro and the fire n'umushyo and the sword. baragenda They went. bageze imbere ngo papa When they reached ahead, Isaac aravuga ngo returned. karame mwana we Said, Father, here. But ariko- He said, here I am. niba umaze gusaza hari But- icyo wibagiwe But I think you're getting old. You must have forgotten something. ubundi ibyo tumenyereye Normally, dutwara umushyo we take the sword, inkwi we take the wood, umuriro and the fire, n'intama and the lamb. ko uyu munsi byageze gute But what happened today, Father? muzehe vreba Father, intama iri Father, you're getting old. Where's the ram? ryari ibanga ry'aburahamu n'imana imfura zibiri But it was a secret between God and Abraham, the two noble people. aramubwira ngo He said to Isaac, ngo imana irironkera God will provide. aburahamu yabimubwiye mu kwizera ariko siko kwari ukuri muri we yari azi ko ari uyu yica Abraham, deep inside him, knew that Isaac is a sacrifice, but he responded in faith. ati okay He said, okay. bageze ku musozi moriya On the mountain Moriah, when they reached, bati dukore igicaniro so we should build an ninde altar. wasehaga amabuye But n'isaka niwe wari umusore so Isaac was the young man who will gather all Kazana the amabuye. tools. He bring the Sakarami stones kamabuye. and he will build the asize munsi altar. y'igicaniro He built an altar underneath. zana za nkwi So bring the wood. Aziza. He bring the wood. hashize inkwi He hejuru lays over munsi underneath. yarateguye kugira ngo yatse He prepares so he can light the woods. Ati, papa So Father, igitambuka irihe where's now the offering? ariko muzehe vrema Say, Father, bati you're we tubanze waiting. twubake di Say, build the altar Barubatse first of all. barangije. They build and then kubivuga no kubibamo biratandukanye it's different when you say and living in a reality. ari umwana wawe kandi ufite batanu When it's your own child, yet you have 5 sons, ndagira ngo nkubwire ufite batanu batandatu you have 5 or 6 sons. hari n'ababyaye 12 hano bavuze ngo duhe kamwe induru uzavuga There are those who have 12 sons. If they ask you for one, you will not allow it. none wibaza ufite babiri gusa ngo mpumwe Imagine when you only have 2 sons and one is going to be taken. byari byoroshye It wasn't easy. arangije se aramubwira ngo Then the father said to him, ni wewe gitambo it is you, the sacrifice. ni jyewe Oh, it's me. atoke Sure. ati none se ko igitambo tukiboha biragenda gute papa Normally we bind the sacrifice. What's going to happen here, Father? ndakuboha He said, Turn. yafashije se kwiboha He helped his father to bind himself. arangije batiryama He said, then lay here. araryamye He laid. amucishijeho imigozi kuri cya He gicaniro binds him kuva on- ku maguru kugera ku mutwe He binds him from hand to toe, from head to toe, and on the altar. batese yajya isa ikibiriti wagisize He said, Isaac, where's the match? reba hariya papa Look, isa arirutse agikuyeho the father trying to aracyarimo gather akopera light. nawe ari ku gitambo They are still communicating, and Isaac is laying on the altar. ngo ndabinginze bene da Say, I beseech you, brethren, mutange imibiri yanyu that you offer your ibi body bitambo bizima to be living Zera. sacrifice, holy, bishimwa n'Imana acceptable to ngo niko God, kuyikorera and gukwiye that is your reasonable service to Him. Hallelujah. Hallelujah. hanyuma se And then the father batese isa said, Isaac, umucyo uri where is the bati sword? reba inyuma ya ryabuye riri I hariya think it's behind that stone. Ariza. So he went and grabbed ati it. okay He said, noneho okay. isa He said, Isaac, gira ijoro tutya
lay down and turn your neck. Aburahamu afata umushyo So Abraham took the sword. azamuye ijosi He lifted the neck afashe imbugita. and he took the sword. Ntabwo byari imikino, It wasn't a play. yari imfura. He was a noble to God. Yari umukristo wa He Aburahamu. wasn't just a Christian. Ubukristo bwaje igihe cya Yesu, igihe The cyabo bwari imfura. Christianity came during the time of Jesus. At that time, it was nobility. Hatarabaho ubukristo hari ubufura. Before Christianity, nobility was. He was noble, Yari imfura. righteous man. Yari umukiranutsi. Kera ubukristo butaraza Back in days before hari Christianity, abakiranutsi. they were righteous people. Agiye kumushinja mu ijosi ngo acishe mu mushyo. As he was about to slay him in his neck, Yafashe ijosi, he held kundi his head, kuboko agiye gucisha mu inkota. one hand holding his neck, Umwana one we with the sword. w'ikinege. His only begotten son. Imana irahamagara ngo Aburahamu, God called Abraham. hari karame He turned, here I am. ngo rekeraho wimwica, Said, don't kill your son. ngo ndakubonye mu mutima uri imfura. I have seen your heart. Hallelujah, Hallelujah. 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 Ngo ndakwemeye Aburahamu we. Now I have seen you, Abraham. Aburahamu ndakwemeye. Abraham, now I have seen you. Ngo kuva uyu munsi From today, utsindishirijwe no kwizera you kubw'imirimo are yawe. justified by your faith. Bavandimwe, Brethren, mutange imibiri yanyu offer your bodies ibitambo bizima. to be living Yesu abahe sacrifice. umugisha, muhaguruke May dusenge. Jesus bless you. Mana ndagusaba ngo I pray to God utwemerere that you allow us tuje ku gicaniro nka Isaka, to go on the altar like Isaac kugeza ku munota wa nyuma twubaha. until the last minute obeying Wewe you. muhanyi w'ubugingo, You, the author of life. wewe muhanyi w'ibintu, You, the author of this life. wewe waduhaye byose. You have given us all. Twiyemeje natwe kuguha ibyacu, Today we are committed to give you all that is ours. kuguha ubugingo bwacu, To give you our life. kuguha imitima yacu. To give you our hearts. Utwakire, Receive us, O Lord. utugire igitambo Make us a living sacrifice. kizima, A living sacrifice. cyera, Holy. gishimwa nawe, Acceptable to you. ariko kugukorera gukwiriye. And that's our reasonable service to you. Turabigushimiye We thank you kutwakiriye nk'igitambo that you have received us as offering. mu izina rya Yesu, In Jesus' name. amen.